što danas okupljamo govornike iz cijelog svijeta. Osnaživanje mladih u Bosni i Hercegovini kroz obrazovanje, pristup tehnologijama, razvoj novog liderstva je vizija BiH Futures Foundation. O ovom izuzetnom načinu povezivanja dijaspore i domovine upravo sa ovom vizijom govorit će profesor Edi Ćustović iz Australije, a ja ću pokušati da ga predstavim vrlo kratko, iako je to čovjek koji možda i ne treba predstavljanje. Edhem Edi Ćustović je po danu akademik inženjeringa na Univerzitetu La Trobe u Australiji i osnivač i direktor La Trobe Innovation and Entrepreneurship Foundry. Diplomirao je elektrotehniku na Univerzitetu La Trobe, gdje je magistrirao na Univerzitetu Swinburne i stekao doktorat. Sa Univerziteta La Trobe on je vlasnik preduzeća, preduzetnik, mislilac, mentor, filantrop, građanin svijeta, je li tako, Edi? Edi je rođen u Bosni i Hercegovini i živio je duže vrijeme u Švicarskoj i Njemačkoj prije nego što je emigrirao u Australiju. Njegovo multikulturno porijeklo, višejezičnost i pristup poslu bez granica omogućavaju mu da zauzme i politički i kulturno osjetljivu perspektivu života, puno volonterskih uloga i profesionalne karijere. Od 2015. godine sa kulminacijom iskustva iz prve ruke i strašću da pomogne onima kojima je pomoć potrebna, osnovao je Fondaciju za budućnost Bosne i Hercegovine. Edi Ćustović je uvelike zaslužan za promjenu načina na koji stanovnici iste zemlje gledaju na 1,5 miliona jaku bosansko-hercegovačku dijasporu, od ad hoc financijskih injekcija do nosilaca znanja i osnaživanja sljedeće generacije mislilaca kroz program mentorstva u dijaspori. Edi nam se javlja iz Australije i može da preuzme riječ. Edi, jel se čujemo? Čujem apsolutno. Hvala mnogo, Edina, na tako lijepim riječima. Kao prvo da pozdravim sve goste današnje akademije i veliko hvala akademiku Kurjaku na zaista inspirativnom govoru. Imao sam sreću da se uključim malo ranije, pa sam čuo većinu govora, tako da me pravo inspirisalo i mislim da ću se na neki način nadovezati na sve što je rečeno u prethodnom govoru, a i ovome što ste radili u zadnjih par dana. Kao drugo, čestitam vam svima što ste učestvovali u ovom prvom skupu. Nadam se da će svaki naredni skup biti mnogo uspješniji, da ćete okupiti što veći broj naših bosansko-hercegovačkih mislioca širom svijeta. Ja ću pokušati u jednoj kratkoj prezentaciji da vam predstavim rad same fondacije koju smo osnovali, moj mlađi brat Rešad i ja, sa jednim ciljem, a to je da pružimo mladim ljudima u Bosni i Hercegovini prilike koje smo možda mi imali djelimično u svom razvoju, a ono što smo vidjeli širom svijeta, što se pruža u drugim zemljama, da nekako to inkorporiramo u jednu organizaciju i da to stavimo na raspolaganje svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini kako bi bili konkurentni na svjetskom tržištu, kako bi bili sposobni da se bore sa najboljima, najjačima, najpametnijima i da pokažemo da Bosna i Hercegovina ima zaista izvrsne ljude, a vi također predstavljate jedan dio tog našeg bosansko-hercegovačkog intelektualnog kolača. Vjerujem da ste vrlo dobro upoznati, nadam se da vidite ove moje slajdove ovdje, da ste vrlo upoznati da je ključ uspjeha i ekonomskog prosperiteta upravo ovo što je akademik Kurjak spominjao više puta, to je znanje. A ja više spominjem kolektivno znanje, jer vrlo često zaboravljamo da je kolektivno znanje Bosne i Hercegovine živi u Bosni i Hercegovini i u nekih 40-ak zemalja svijeta u kojoj se nalazi naša dijaspora. Nažalost, ta dijaspora još uvijek nije povezana na način kako mi to želi, na način kako smo mi to zamislili, ali evo vidimo u zadnjih barem 10-ak godina da postoje jako dobre inicijative od ljudi koji imaju puno iskustva, puno energije i sigurno puno veza među tim zemljama i tako isto i cilj naše fondacije da zapravo povezuje te ljude i usmjerava ih ka nekim dobrotvornim aktivnostima o kojima ću malo kasnije spominjati. Ali ovo zapravo možete naći u jednom vrlo interesantnom radu koji je pisan od strane, mislim, INSEAD-a i nekih drugih biznis škola poznatih iz Stanforda i mislim i MIT-a i tako dalje, u kojem su podvukli na kraju jedan veliki zaključak na reportaži koja je zapravo preko 150 stranica duga, da se sve to svodi da korelacija tog kolektivnog znanja je jednaka ekonomskom prosperitetu i bogatstvu jedne države. I ono što ja konstantno pozivam naše ljude u dijaspori jeste budite dio tog kolektivnog znanja, nije dovoljno biti samo posmatrač, morate biti aktivni
u učestvovanju i morate prenositi svoje znanje, svoje iskustvo na koji god način vi smatrate moguće ili na koji način smatrate da imate mogućnost da pružite. Ali šta je to što fondacija zapravo radi? Ja sam pokušao na neki malo ovako interesantan način, nadam se da ovi koji nisu studirali inženjerstvo ili fiziku neće biti previše zbunjeni sa ovim formularom, ali inkubator i akcelerator ljudskog potencijala. To je ono što mi zapravo radimo. Mi uzimamo mlade talente iz čitave Bosne i Hercegovine i provlačimo ih kroz određene programe, pružamo različite prilike sa ciljem da ono što završi na kraju, što prođe taj čitav proces, kao i formalno obrazovanje, fondacija služi kao neformalno obrazovanje, razvoj, umrežavanje mladih ljudi širom Bosne i Hercegovine sa našim kolektivnim znanjem koji postoji u tim zemljama kojima sam spojeno ranije. Ali naš, kažem, dugoročni cilj jeste da do 2030. godine okupimo i provedemo preko 10.000 mladih change makera, nosioca promjena, lidera, kroz naše programe. I možete zamisliti, govorimo o 10.000 mladih ljudi koji su stekli izvanredna obrazovanja, koji su umreženi sa ostatkom naše dijaspore, koji rade na najjačim institucijama širom svijeta, koji zapravo nose prave vrijednosti, ne samo da su uspješni, već da znaju da je jednako koliko oni moraju u tom trenutku da pomažu drugima i njima je neko pomogao ranije u njihovim karijerama. Svi ste svjesni da mi to već dugoročno radimo, kad kažem mi, mislim na vas također, ali usaditi te prave ideje u mlade ljude sada znači bogatstvo u budućnosti. I tako na taj način smatramo da naša zapravo vizija je prosperitet Bosne i Hercegovine, da se može odazvati na sve izazove ovog stoljeća i naravno i onim godinama koje će slijediti nakon svega toga. A to radimo jer pružamo prilike, ali naravno osnažujemo mlade ljude, da znaju da oni mogu postići sve što zamisle uz podršku i uz znanje koje se pruža kroz formalne institucije u svojoj zemlji, kako i u drugim zemljama, kako u toj našoj bogatoj mreži koja je sastavljena od nevjerovatnih ljudi. Mi vidimo fondaciju kao jedno vozilo i nadam se da ćete svi imati neku poveznicu sa ovim dijagramom kratkim ovdje. S jedne strane je različiti kapital od mreže, od znanja, od financija i svega onoga što mi smatramo da je gorivo jednog vozila koje donosi neku vrstu promjene. Nekada mi to ne vidimo jer se to vozilo kreće mnogo sporije nego što bi mi želili, ali na kraju krajeva to vozilo ide u jednom pozitivnom pravcu i vjerujemo da ubrzava jer se veći i veći broj naših profesionalaca uključuje u naš rad. I kroz to znanje mi zapravo sprovodimo različite programe. S desne strane vidite da imamo Ignite program koji je zamišljen za srednjoškolce, inkubator, akcelerator su zapravo zamišljeni za studente na univerzitetima, kako na bachelor, tako na master studijama i naravno imamo alumni program kroz koji naši studenti, mladi profesionalci djeluju opet i vraćaju tu zajednicu. Naša mreža je zaista ogromna, nalazi se u 38 zemalja, spominjao sam 40 malo prije, mislim da ima par zemalja da nemamo aktivnih članova, ali imamo preko 3000 stakeholdera i to su aktivni članovi. Znači, to nisu ljudi koji nas lajkaju i komentarišu po LinkedInu ili Facebook stranicama, to su ljudi koji su donatori, govornici, mentori, edukatori, preduzetnici, akademici, ambasadori koji djeluju u svim zemljama. Boje na ovom dijagramu predstavljaju koliko članova imamo iz tih zemalja i nekako je prirodno da imamo najveći broj iz Sjedinjenih Američkih Država pored Bosne i Hercegovine, tamo imamo veliki broj profesionalaca koji djeluju u tom pravcu. Imamo preko 500 mentora u našoj mreži, naravno imamo više mentora nego što imamo studenata, to je zato što mi sa studentima radimo određeni trening prije nego što ih spajamo s mentorima zbog održljivosti i naravno zbog profesionalnosti. Kada pristupamo svjetskim znanstvenicima sa raznoraznih institucija, mi moramo pripremiti mlade ljude da maksimalno iskoriste to vrijeme, da ne troše vrijeme koje se jako puno cijeni naših profesionalaca, da se to maksimalno iskoristi i da budemo efikasni u svemu što radimo u tom procesu. Kroz naše djelovanje od 2016. godine pa do sada organizirali smo, ako izuzmemo ovaj 2 godine period pandemije, preko 50 meetup evenata. Zapravo to su neformalni skupovi umrežavanja u kojem mi pokušavamo da dođemo do ljudi koji nisu uključeni u bilo kakve ili minimalno su uključeni
u bilo kakve aktivnosti koje se vežu za Bosnu i Hercegovinu. Svako ima svoje razloge, ne moramo spominjati, oni koji žive u dijaspori dobro znaju da je bilo i dobreg i lošeg, mnogo razočarenja. Zbog toga mnogi ljudi su odustali od nekih inicijativa i vi mnogo morate raditi da vratite to povjerenje. To je zapravo možda najveći izazov bilo koje aktivnosti koju sprovodite, uključujući vaše, kako steći povjerenje naših stručnih ljudi da ovo nije još jedna stvar koja će se podići i nestati za koju godinu u kojoj će oni uložiti puno vremena, a vidjeti malo rezultata. Mi smo to prilično uspješno uradili, zahvaljujući našim, da kažemo, ambasadorima u drugim zemljama i silnih putovanja koje sam ja lično putovao širom svijeta, pravio događaje, upoznavao ljude, preduzetnike, inovatore, profesore i tako dalje. Zaista vrlo interesantnih skupova ljudi koji nisu uključeni u aktivnosti, ali već sada vidimo da je veliki broj njih već uključen, aktivno rade, svako nekako na svoj način. Nemamo u vidu svaku aktivnost, naravno, ali mnogo toga se dešava u pozadini. Od tog perioda od osnivanja do sada sproveli smo preko 200 webinara stručnih ljudi, stručnih, da kažemo, predavača, radionica i drugih aktivnosti, kako i naučno-istraživačkog karaktera, tako i preduzetničkog, tako i nekih trećih i četvrtih, da kažemo, aktivnosti koje zaista prenose ta iskustva i znanja zahvaljujući ovim tehnologijama s kojima raspolažemo. To je sve naravno moguće danas dan. Evo, ja sam vam samo dao par primjera da vidite o kakvim se ljudima radi, uključujući verovatno vama poznato profesora Ivicu Puljaka, koji je veliki prijatelj fondacije, ali isto tako trenutno se bori da postane gradonačelnik Splita po drugi put, ali zaista veliki znanstvenik, uključujući njegovu aktivnost u popularizaciji nauke širom Hrvatske, kako i u ostatku Zapadnog Balkana. Regularno imamo podcaste gdje također ugostimo mlade, interesantne ljude koji imaju vjerovatne životne priče od onih putovanja iz BiH prema inostranstvu, kako onima koji su se rodili u drugim zemljama, ali još uvijek srce kuca za Bosnu i Hercegovinu. Pokušavamo da populariziramo njihove priče, da pokažemo dobre primjere prakse kako iz svih aspekta života, da bi mladi ljudi imali primjere kako da vode ostatak svog života, kako da rade, da je sve moguće, da ne postoje nikakve prepreke koje se ne mogu zaobići uz pravo znanje. Tokom pandemije smo bili jako aktivni, dajem vam sada primjer programa koji je nastavio da djeluje. Kao što znate, Bosna i Hercegovina je bila pogođena zaista velikim problemima što se tiče obrazovanja, kako na univerzitetima, tako i srednjim i osnovnim školama. Mi smo stavili bukvalno čitavu organizaciju na raspolaganje kako bi sproveli vjerovatno najveći tutoring program, besplatni tutoring program podučavanja u Bosni i Hercegovini. U tom periodu ogromni broj mladih ljudi je učestvovao, pružali smo im podršku jer nastavnici sami nisu bili u mogućnosti da pružaju online nastavu. Naravno, tu smo i pomogli i samim nastavnicima, to ću doći za koju minutu, gdje smo napravili najveći program obrazovanja za nastavnike u Zapadnom Balkanu, kako da koriste online alate i naravno taj pedagoški pristup online obrazovanja. Moram vam priznati da je bilo preko 10.000 nastavnika iz svih zemalja Zapadnog Balkana, uključujući neke koji su iz Albanije i da kažem nekih drugih zemalja na Balkanu, koji valjda pričaju ove naše jezike, bili uključeni u taj program i još uvijek, evo jutro sam se uključio na našu platformu i danas dan imamo ljudi koji se prijavljuju i prate taj kurs koji je self-paced, nešto slično poput Udemy platforme i tako dalje. Tako da smo tu jako puno radili i ovi programi se nastavljaju sada održavati. Naši stipendisti fondacije su zapravo tutori, to je nešto što oni i moraju da rade tokom svog rada u fondaciji. Na taj način vraćaju znanje u srednje škole, pomažu i stvaraju narednu generaciju mladih lidera koji će biti također vjerni toj emisiji. Nešto što će biti vrlo interesantno u samoj Akademiji nauka je već program koji vodimo ovo 3. godinu za redom. Neki od vas su možda bili upoznati sa samim programom, neki od vas su možda čak i bili sudije. Nemam priliku da vidim kameru s te strane pa da znam ko je bio tu, ali ko ne. Takmičenje 3-minute thesis je nešto što je prilično poznato u ostatku svijeta. Sprovodi se već nekih 15 godina i izaziva zapravo studente doktorskih studija da u 3 minute ili manje objasne svoju naučno-istraživačku tezu
publici koja nije stručne domene kao sami govor. Može biti, ali u većini slučajeva nije. I to je zaista jedan veliki izazov da vi rad koji traje 3, 4, 5 godina svedete na jednu prezentaciju od 3 minute, da to bude interesantno, da to bude, da kažemo, poučno za one koji slušaju tu prezentaciju. I kroz to takmičenje uspjeli smo da povežemo preko 250 profesora, profesorica porijeklom iz Bosne i Hercegovine u dijaspori, kako i nekih u BiH, i preko 150 takmičara u samom programu. Evo i ove godine to organiziramo. Ja vam ostavljam ovaj link da vidite na slajdu bhfuturesfoundation.org/3mt 2020-2022 godina. Tu možete naravno naći više podataka, ali pozivam vas da također se pridružite takmičenju, da ga promovišete. Prijave se zatvaraju 1. juna ove godine. Nadamo se da će biti što veći broj prijavljenih mladih ljudi. Kroz ovo takmičenje također pružamo veliku priliku mladim BiH istraživačima da se umreže sa kolegama koji žive u drugim zemljama, da stvaraju te veze, u nadi da ćemo za narednih 5, 6, 7 godina vidjeti te mlade generacije naučno-istraživačkog kadra koje će imati mnogo veću šansu da pišu zajedničke projekte, grantove, naučno-istraživačke radove, jer su već upoznati sa svojim radom i sa radom svojih kolega. Pa vidjet ćemo šta će biti za koju godinu. Ja sam tu veliki optimista da će biti izvanrednih rezultata. Imamo platformu koju već duže vremena održavamo, nešto slično poput Udemy-a i drugih edX platformi koje ste koristili vjerovatno nekada u svojim karijerama, gdje možete određene kurseve pratiti koje mi kroz naš volontering stvaramo i pružamo. Za sada imamo 3 kursa, imamo ovaj kurs Lideri online nastave, njega sam spominjao malo ranije. Imamo kurs koji smo napravili da pripremimo studente za bilo koji intervju. To smo uradili u partnerstvu s jednom kompanijom u Australiji, skrivena umjetnost hakiranja intervjua. I naš najnoviji kurs koji ću vam objasniti za koju sekundu je virtualna škola istraživačkih komunikacija. To je zapravo bio zahtjev mladih istraživača u Bosni i Hercegovini da im se pokaže na koji način komunicirati nauku prema određenim skupinama ljudi. Od medijskih TV nastupa do samog 3MT takmičenja, do naučnih skupova, do samog pičiranja naučnih ideja za grantove i tako dalje. I ove godine smo imali preko 120 aplikacija, uključujući 4 studenta iz srednjih škola, koje su pokazali nevjerovatan talent za naučno-istraživački rad tako rano u svojoj, kažemo, karijeri. Održali smo 4 radionice. Radionice su bile fokusirane na različite aspekte prezentiranja naučnog rada, poboljšanju komunikacijskih vještina, i tu je bilo na raspolaganju preko 40 mentora koji su svake sedmice tokom programa imali redovne sesije sa studentima i radili na određenim problemima s kojima se suočavaju ti studenti. Imali smo 22 internacionalna studenta, ovi ostali su bili iz BiH, i ono što me je posebno obradovalo da smo uspjeli po prvi put u svim našim aktivnostima da zahvatimo svaku visokoškolsku ustanovu u Bosni i Hercegovini, kako državne, tako i privatne, i to je zaista bio jedan predivan pregled imena, pregled institucija, i da vidimo da svi zajedno rade na sličnim izazovima. I ono što će možda biti iznenađenje za veliki broj vas jeste da smo od svih ukupnih ovih učesnika 95 su bile djevojke, što nam daje neke indikatore da ova generacija, naredna generacija, zaista je ženska generacija. Žene su te koje će biti budući naučnici u Bosni i Hercegovini. Ima ih sigurno i sada veliki broj, ali evo ova statistika ne laže, 95 djevojaka, 28 muškaraca. Tako da to me pravo obradovalo i to je jedna lijepa statistika za sve nas kojima se možemo ponositi. Ovo je samo kratki primjer da vidite ko je učestvovao kao govornik na radionicama. Jedna zadnja stvar možda koja će biti također vama interesantna jeste da fondacija aktivno radi na prepoznavanju naših istraživača, naučnika koji su u prošlosti bili velika imena, a koji su nažalost zbog određenih okolnosti u javnom prostoru i politike Bosne i Hercegovine zaboravljeni. Jedan takav primjer je profesorica Vera Schneider. Neki od vas upoznati sa njenim radom, ona je bila izvrstan matematičar, prva žena matematičar iz Bosne i Hercegovine i prva žena koja je napisala naučni rad davno, 1920. godina, što je zaista impresivno, ali nažalost zaboravljeno. Mi smo uspostavili nagradu koju nosi njeno ime. Nagrada ima za cilj
da omogući mladim djevojkama koje se bave naukom da odu na bilo koji naučni skup koje one odaberu u svom životu, znači u bilo koju zemlju, nije bitno, do 5000 konvertibilnih maraka dajemo kao novčanu nagradu da se njihov san ispuni, da mogu otići prezentirati svoj naučni rad i na taj način krenuti stopama Vere Schneider koja je 1920. otišla u Pariz, pisala naučni rad, radila u jednom izvanrednom laboratorijumu u to vrijeme, idemo koracima Vere Schneider. Ono što nas je posebno obradovalo jeste da smo uspjeli da probijemo led i da neke medijske kuće u Bosni i Hercegovini nagovorimo da snime kratki dokumentarac o profesorici Veri Schneider, tako da imate mogućnost, ako ste pri ruci sa mobitelom, možete preko YouTube-a naći 2 odlična kratka dokumentarca, jedan na Al Jazeera, a jedan na BiH televiziji, koji zaista opisuju životno djelo Vere Schneider i sve ono što je ona ostavila iza sebe, što mi želimo da uvažimo. Naš cilj je u narednih par godina da osnovimo još 5-6 nagrada koje će imati naravno specifičnosti i nosit će imena poznatih BiH naučnika iz prošlosti, tako da se nadamo da ćemo vam pomoći da što više ispromovišemo te nagrade i omogućimo mladim ljudima da imaju nove mogućnosti u svojoj karijeri. Osim same nauke, mi se također aktivno bavimo preduzetništvom. Neću biti previše bahat ako kažem da imamo najjači program za preduzetništvo u Bosni i Hercegovini kao preakcelerator program. Postoje drugi programi koji rade više na ovom drugom dijelu finansiranja i ulazivanja na sljedećoj fazi, ali mi smo baš temeljito krenuli od samog početka da uspostavimo program koji je uvijek besplatan, na raspolaganju svim mladim ljudima u Bosni i Hercegovini i koji kroz online platformu koju održavamo i svjetske stručnjake BiH porijekla koji su preduzetnici, prenosimo ta iskustva sa terena uz to formalno obrazovanje. Možda najveći uspjeh ovog takmičenja, osim što je prepoznat na svjetskom nivou, jeste što je trenutno u implementaciji u 15 zemalja svijeta, a ovo je program koji smo započeli u Bosni i Hercegovini 2016. godine. Tako da se može reći da je sami program inovacija i da je sami program možda ambasador Bosne i Hercegovine kao jedne male zemlje u Zapadnom Balkanu da može da uspostavlja programe visokog kalibra na svjetskom nivou. MIT, preduzetnički jedan fakultet na MIT-u ne prepoznao naš rad i od prošle godine su nam zvanični partner u samom programu, što govori dovoljno o reputaciji programa. Za kraj, hvala vam svima na izdvojenom vremenu. Nadam se da sam vremenski pogodio što se tiče samog predavanja, da sam vam dao par primjera dobre prakse. Naravno, mi smo uvijek otvoreni na svu vrstu suradnje, na svu vrstu podrške, kritika i svega ostaloga što će učiniti sa bolje kao jedne zajednice koja zaista teži ka izvrsnosti, koja teži da Bosna i Hercegovina postane prosperitetna zemlja i sve primjere koje ste vi naveli ovih par dana gdje ste skupili su jako blisko povezani sa našim radom i svim što želimo da postignemo. Hvala još jednom Edina na pozivu da budem govornik i hvala svim gostima, želim vam sve najbolje u narednim periodu. Hvala puno. Hvala veliko, Edi.